Magnano mbola tsara amitsika tanora namagna. Ny anty zegny mbo misy koragna hely mbo tiako ifampizaragna amitsika tanora satria zavatra hita mo amizao fotoagna zao fontry, tegna fontry le tanora amizao fotoagna zao tsy anasa. Inona no antony? Fontry fe koa ny antony. Problème antsika tanora zegny voalohany indrindra atsika mieritreritry hoe io fahombiazana io dia événement maventy be zay andrasa. Or nefa tsy zegny le izy. Atsika zegny mila managna atao hoe proactivité, zany hoe tsy miandra an'le événement hitranga anao fa anao mihitsy magnano tous les moyens micréer an'le événement. De zao koa fontry ny jeune vita fianaragna avy amin'ireny université regny de miazakazaka mitototo à gauche à droite andeha agnaritra CV. Or ny question napetraka amin'ny tegnanao zao ohatra, ino zavatra agnatinao koa, ino fahaizana rantovinao, regny zavatra regny, regny no trandraho tsikelikely, de lasa mivadika activité. De ny magnaraka resaka entourage, mba safidio tsara ny olo atao namana. Ny olo atao namana de ny olo mandroso, olo managna vision, olo managna tanjo, ary olo mitovitovy objectif aminao. Fa problème antsika tanora, le namagna hitarika amin'ny raha tsy manjary, regny tianao matetiky tian'le tanora iaraha. De ny any zegny mbo safisafidia olo atao namana. De ny zavatra mahagagana magnaraka fontry ary betsaka ny jeune magnano hoe tsisy asa tsisy pasy. Nefa zavatra hita regny jeune regny de managna moto lafo vidy be, managna téléphone faran'izay rehetra, ary managna fitafy zay tegna hoe lafo vidy. Nefa koa atambatra vidin'regny fitafy sy moto ary téléphone lafo be anagnan'ny jeune regny. Mety possible mahatsara ny orinasa. Ke dikan'izay atsika mila mandiny tegna hely satria atsika jeune no volagna fogna hoe ho avin'ny firenena. Dikan'izay atsika jeune mba hanagna mentalité tsara mba tegna horehareha an'ity gasikaramamy amitsika ty indray androany. De zay koragna hely atsika amitsika tanora namagna fô misaotra anao zay nitandregny hatramin'ny farany mankasitraka.